Rubirizi neshangwamu ebishara birukurenga 50 n'enyanja zirukurenga 30 konka abantu babiri batandikire kuzitahira. Buri muntu wena umunya-Uganda ino vunanizibwa kureba ngo obuhangwa bwe bwakuma kurango yatura in a clean environment. So ni ngabe niterero muranga abantu kugira ngo bagezeho munonga ababo kutema emiti kora ateme gumo byari mukaga ningo byari 10 ningo byari kibera. Ebishara gona mazima birihikwa kandi omuntu kumukura mu kishara nomukwatana entuli umwami aradisi no kimanya kunkanya abaturage baha cyama nashanga bayino mutano buninye kundire ne barugamu umwe Abatuura nagira ngo emiti emitwarena yabahirwe ekitongore cha environmental alert ngo nibija kujiganyirwamo barukwiha amasente zo kutungura amaka gabo. Nyo nakubyare emiterengere 300 emwe muryejo neyebijuma endijo neyemba. For a by law it can be done at lower local government. So what is the sub county doing? Ordinances, we will support the process when it is now supposed to go to Ministry of Justice, but at district level have we done the consultations? Omugando makuru Abatuura bakashari baterere government nduru ngwe basieho amezi marungi agutwine nagebiziba kandi gabarisa bende ko tuka abakatwikiriza twataha kugashirerwa gatomushana gwajo abarisa batubinga ebigambirwe obabire nibiguraho nayikondo ebakorirwe omunyambabazi JB bamuturaki bwa nyuma yo kumara ubwire buringwa etarukora ahorku yahona yongero kandi nchamya ngo ntuje kutamburaniwe ekesha miye kikuriye nyuma sima kansararona tukusima webari kumano tunywanara nitwe ntuje kugenda mpora mpore nyuma yawe na JB wawe nyine binjambe nashabire obuyambi konkora kukire kuyamba nuwo sima habwa mizi kubaho gatandika gukora uko akibe kimazira mezi kana abantu bakutamizi gekizuba kandi agataru kubayamba shemerirwe ntutahira kimwe mubwire ntunywa mizi kuba bwonjibire burengire nabo cyo tisima munonga kureba ngo amezi gaitu gagaruka umwanya. Thieves come destroy and take away the spares. Moreover, in this critical season where there is no water, the place is dry. Now people have concentrated on extremely contaminated water. Nikigambo ngo abantu barukurenga rukaga nibo baturi nibabonabona n'ikizobo cy'amizi ekitondenda cyangwa bataka mutaha mizi mutahe gasha kwa Ramadan na Good Fatuma.